ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا رکادی امو هنگشتی نفیکو دو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران وکو هین زانن کو اف برنامه روزانه را بیتن میوانداریا کسانه کی انا بجین چند کسانا بویا که الویری گفتگوک بیتا کرن کو میوان المین روزه جی گریدایی بن پوی گفتگوی بن بو پتر خدمت کرنا هوای هجا و خوشتوی پتر خدمت کرنا ورزشوانین پارێزگە هادووکێ حەشیکەرین ورزشا پارێزگە هادووکێ کوڕین باژێڕێ دووکێن ورزشوان ئەڤرو کامرا بووینە میێوانداریە دوو زۆر بەڕێزین بەڕێز و ئێکێشوا کاک نعمەت محمود ورزشوانی دێرینێ پارێزگە هادووکێ ویە دوێژی کاپتن بژار ئیسماعیل سەروکێ یانا دهوک یا ورزشی ئانە هیا خودێ بابەتێ مەیە ئەڤرو کەدێ چ بیت بابەتێ مە دێ سەر یانا دهوک یا ورزشی بیتن یانا دهوک یا ورزشی دی چکتن بو ورزشا پارێزگە ها دهوکێ دی چاوا گرنگی دتا کوڕین پارێزگە ها دهوکێ چه پلان و برنامه‌یەکی وەسایە هەر وەسا پشتەوانیا یانا دهوک یا ورزشی چاوا تێتەکردن کی دی پشتەوانیاوێکەت ورزشوانین وەکی کاک نعمەتی دی چاوا خو الڤێیانێکەنە خودان بۆ وەیەکی پێنگاوێن باشتر پاوێت بۆ بەرەف پێشڤەبرنێ و بەرەف بلندکردنا ناوێ دهوکێ بناوەکی ورزشی ما مستعین هر دو گله بخیراتن سر چاوا افرو که بو ایوارا بادینان تلفزیون ایوارا بادینان تلفزیون که رفت شد رو که ممنونی تمام هر ساقبی تو برنامه خوبه ایشالله ممنونی تمام ما مستا از دلتا دست بکن چنکو کافتن بجاری از ده بسیاره گیبتا کم کو گریدای بیتن حادنا که بجاری بن ات میوانداریت نداد گلمه ام بیشین دو جارندی و ام بیشین گلک دیدارندی یان گلک جهندی کو این ورزشی جنابتا چوی گلک جارا صحبت و بحث و باس او بو کسی یانا دهوک افید یانا دهوک دا کارت کن او نین نین کو بشین حزا ورزشی دف خلکی تجی کن یان ورزشوان بن یان ام بیشین او بن کو خدمت ورزشی کن و ناو ورزشی بلند کن افرو که کاپتن بجار کوڕی پارێزگە هادووکە وەرزشوانێکی دێرینە و بەلکوش ئەجزاڕۆکی حتا پیری کاکبژاریت نیاسن جەنابێتە چ پەیدەکە دڵخۆشی چاوات بینی وێیانێ چ بێتەکردن تزانی کاک بلبل از یک شوابیم راز بجی رحنه من همیاد بله بس ئاواکەر وە تزانیجی مشکلامه گلک جارا مروف در رحنه که دا آوا کرد و اسویت زانم صد ما آوا کرد صد الحمدلله وگاوه کاج بجار رئیس نادیل دف من گلکه نل دف متنیج دف عالمه که خرقی اخلاق بی و تربیت آوی و یاری آوید گل و احترام آوید گل مدربید گل یاری کرا عالم همی کابتن بجاریت نیاسد مدویای کشتی کابتن بجاری دا کابتن بجار بر خودت یاری کری معانات یاری کری بزانت دابزانت که یاری کری چه دوید یاری کر بو چی وکته بو چی ناید بو جمهور ناید بو عالم ناید نادیه افتشت همین لازمه کاک بجار پی مسئوله ولی بکت و ایشالله از بینم جی ده چهتر چهوت و کارگیریه که اداره یاب درستی که همی ورزشوانن و همی ورزشوان دهوکینا و یابو دهوکی کری ویگا من از ایکشوانم گله کیفا منتید که چوم درین آدیه از واد بینم که ورزشوان ابرو بنا اداره دهوکی و شول کنید باره ورزشی دا هر برادر که شول کرد کابتن بجار بید کابتن عمر بید فرمان بید کی بید شول کرد بس شولی درست کرد چیکو گلک جارا مروفی برنامه سیدا ما فريق ناشئه هاي كيش هذا جارك شوية صلاف كريه شوية دفوة بتشيكا جالك ورزشوان عمرك هاي بس فيت رئيس نادي بينت نمحتاجي بارها نمحتاجي تدريبية احتمال دعم معنوي كابتن بجار دي بو تشيكا صبر بتشتا فريق ناشئه تدريبي بكت کاپتن بجار چطور دست همیاد گل واقفت و حالات خوب و بیجت و حالات که او گهشت یه مرحله طبیعی هکر لیک نیزیگ بونک چی باید بجیم هکر که ماسی جی هبن مروف دی بیجیتن امید گلک دا بلهم همید گلک افتشتر دفمه غایب و بلا ایک بیجت روشه که از چون من سرا اوا قاعده دهوگی دای اساس دهوگی
لازم امرو بچه یا دویجی یاش هنگه گرنگ در حکم روی ورزشوان نبید ما بید چه بیش دوا دیدی که ورزشوان بید گل با زاند ویاریگری قانع کرد دستی تخوش از بیجم ارکه کاک بجاری و گل کارگری همیه ارکه که گلک بزحمته و وید خواستینن و وید ام همی هندی ورزشوان دیرینجی هاری کاری ها دستی تخوش کاپتن بجار بیجن ورگرتن آوی پوستی گلک تشتکی ام بیجینی گرانه بارکی گرانش چه ام بیجین بلکو به پاره یک هبیتن دای خستنا هندکی یاریا هبیتن یعنی که ماسی هبن جناب تابرو که ملی خود بروی چنده سر چه بنما مادم افتشته همی هنه ده سر چه بنما سر چه اساس ده ملی خدا بروی باری ممنون زور سپاسیاباد که مبروک که همه بیگم از دخواست کنیم برنامه بوره بیا با مقدوات پیروز ممنون سپاسیاباد میگم بری همی تشتی از سپاسیاباد کنم بجن ما مستای خود کم سیده نعمت که مبروک حاضر بودیم نکو فخر و شانازی بینم و از جلک ممنون نشی که افواس فای بوم کری طبعا او ادب و اخلاق ما قلت احتمال اخرش تربیت هواي مش بتشيكاتي قال وراوين حتى بس ممنوني ما قالك ممنوني ما وسباسيون ممنوني وهمي مدربت معنا كوابي هكونا بجن ام قاعدين في حخا في مركزي وخلك كوسا مبنيه سيتون في رزق احترام لما تجريتن ابجيرت تنجهودت وانا ممنون تانا قالك ممنون سلام راستي نادي دو حكونا بجن عم بتشيكاتي الجا نادي دو كم تراب منش بتشيكاتي ما يكلي حتى ويقابي مكة حكونا بجن مك اخينا كنا فلاش مدى وك لاعب وك اداري وك هر تشتاق بيتن مدفيت لما بهر شكل كي بيت خدمه في نادي خوب كاين هكون بجن كان نوفي نادي دو كمان مع احتراماتي بو همي نادي اللي يتل باريس قاعد هوكي ارك راستي از بجمه تارك دي بزحمت بيتن يعني هكونا بجن قالك بزحمت بيتن خاصه في وضعين هذا في قابل داري سر كردستان وسر دام ودزجات كردستان همي هاتي سبقان شقيبان حكمة العراق راستي دي قال زحمات بيتن والرياضة احتمال سيدان عمد شترش متزانيتن همي يعني دايرة شبه رسمية تقريبا همي عشان بجمة تأخر بس صرفة شدهات ومادهات توصانين كوه فراغ خوه دي خوب بيجرين كو مثلا همي شالاكيت خوه دي خوب دست بس دي سر دي دت كبيتن راستي اش جناب پارزگری هکونا بجن وعد داینم اوجی دیفشیانت خو بگابه سر پارزگرا دو که هاتین راستی با آوارا و بی شریعه کنا بجن هفته 5 صدر خیمه اوجی دیفشیانت خو وعد داینم کو ان شاء الله هر شکلی کی بیتن من دعم ما بکتن کوجوک قبضانا به اداره بالمقابل وانا ان شاء الله وانا عبا و اداريه و دي هم يقدر كمان ان شاء الله هر وزاره الشباب الشقيبه الدكتور شاكري بيجي واحد داينا ان شاء الله شقيبه وزاره الشباب بيجي همي شانت خو ان شاء الله دي بشتمانه ما بيتن ان شاء الله مستا او آریشین هوا هین هگر منش ام بجینش ازمان جنابه تا گهلی بیتن او چه آریشن اکو یا ندهوک افروکت داد نالیتن آریشه راستی آریشه هر تیتو زفری تا بدی سو هر بجمتا بس نبونا پاره بله نبونا پاره مشکل کا زوره همین نادیه ده یعنی نکه بگم بتن دیت عراق ده نبونا پاره گلک مشکل کا مشکله يعني دي عندك الدفمه بون النادي عندك سيدة سعد مش قبل اللجنه الاولمبيه بعض من الدفمه وصلنا صاحبتك تذكر لعبه اربيل افا كاس دي حد اسيا بحسيت شوربين جا كنت قلت امت رشتينا اهميه قلت يا رب يمدي تشاوي فريق يعني مصاريف بزحمه حتى تشي تزفري يعني بله يعني راسينا دانا باري بناديا قالك مشكله جنابته چتر مزانيتن چنکو ورزشوانی ولاتین هین دهات و سر ورزشیه نمونه بیشین ولاتی وکو برازیل یان گلکین تیما مستا دهات و سر ورزشیه ورزش آوانا نه تنی کارت کردن کودا یا نه پی بجیتن یا نه پی بچیتت خوله که دا پشک در بیت یا بچیت یاری کل در وی ولاتی بید جید چه بیتکرن افروکه دی پارزگه ها دهوکه یا نا دهوکه یا ورزشی تایبت یا نا دهوکه بیشین ورزشات تپاپی که افروکه بشیتن بجید همه او خوب بجید نه دهات اکش کسی ورگرید و تمام دم دا ببیت جه فروتنا یاریگره افروکه یاریگره ام فروشی نه ام کری
خودی راستی بداية لازم زاني تو فيقا مثلا تو دائما مروفي هكون نامجن اوروبا و مثلا نشد مقارنه اكيد چونكو او تقريبا 20 بجمه الشركات التجاريه يعني الشركات التجاريه لعب يذكرون تفرشن بو فايده يعني بو فايده حتى يعني مروفي فيقا زانيتن احتمال سيدان عمد زانيتن حتى لعبات فروشن يعني خشبوا سخ مالتي بارا يعني بلا يما تقريبا همي تقريبا ناديه عراق ناديه يعني كفيقا بهمي تابعه مؤسسات التحكيم بجهري بشكل كيف ابا وزاره النفط ابا وزاره الكهرباء ابا وزاره يعني ديف دهاتيواني ديف باريوا دعما نادي خود كذا مال برا راستي وك نادي دوك راستي ما جهه كما وك جهه که استراتيجيه نسبت باريزغا دو جمله ما تقريبا چند كجيل قال باريزغري ما مناقشه كري على اساس مشروع كاستثمار بداني كنت او دور ما دور نادي ما وك دكان بين وك شقه بين وك يعني بهر شكل كي بيتمرر وك يعني كدهات بين كو هكون بجن تمويل ذاتي اخو بكين محتاجي كسكينه بينكم بجن بارك سر من حكمه الجراك بله همان دم بجن فاجينا جي دل بري هدم ما مستان عمل دهي يار يكا دهو كي هاتا كرم پشتي كابتن بجار و كابتن يانا دهوك و تو دهي چوپش ياري بله تا چاوا دیتش هبون جماوری چونکه هم نشین حرفه گاوه مقارنه ورزشوانا بکن بسش هبونا جماوری دهی چند خلکی باجر دهو که تدید پتر هاد بو کمتر هاد بو پتر هان در بو پتری دل خوش بو چوا بو از اكو بدايتي از شمت ناديه طبعا همي مبارك يتبري في اداره شي حد شم برخد داي وقالك ياري تو از حاضر بوم مروفي چطام جينا ديت يا راستي چيكو ورسجوان بيقافي الدهوكي تبتشي ناديو يانكا وشتي دهوكي تلازمه ورزجوانا ببيني حكا تشوي تكسنادت ورزجوان هريكي هات مثلا علاقات شخصين عبا ندبو نا وقت مشجعي بو ناديت هات قضا وقت بو تشو بس یاد هیم دیتی همی ورزشوان بون هر یکش رخیخو یعنی چواد ویا نجاحت بتشتکی بینیتن تجارت که وصل ویا فرق فایده بد هنیا صحبت سر ورزشی بو چی فلانی هو کرده بو چی فلان نکره بو چی تبدیل نکره یعنی مروف اتناف بارکی ورزشی دا باید رمشتی بو چه صحبت نهاتی نکری شو ورزشی بیوتر که اف اداره چوایه و که اف یاری کرده چوانه و که دیچنین برای آمن برام روف لزه نکرد از و کلیر سر تلویزیون بعد این هم ساده بینجا خاصتا جمهوری من بلا لزه نکرد دی مثاله که بود ابیشم کاک بلبل ابیال العالم هاتیه کرد سال 2006 آلمانیاش کاس العالم در کرد صحفی چونه دست بيكنباري رئيس اتحاد ألمانيا قدمي وخبيرة قدمي ده قلت نيتا قلت دي ما فريقك تشيكري إنه بيكنباري كره كاني قلت شو أمي بسيارش ستين تتكايا كاني قلت زفاوت يا مكان من فريقي تشيكري بود 2010 14 2010 چنکه 14 ده کاسه و 14 کاسه ام بلالزه نکی کاجبجار هاتی ادارانی هاتی مدفید وی گاوه بتبطال دوری کاسا دوری بیند اوه چه جا چناب آن تو چی یعنی زوری و اویدیا که تو اوه نه زوریه اوه وید به هم فرهی بید چه یاری کرد بید چه اداره بید به نامروی یا سر فره بید سطح که اینجازه تو بس از لیری دیجم کاجبجار و اف کارگیریه سیستمک هبید صباحی عالمك صحكتي برا ما سيستمي ام دي سيستمي خودي چي ام ندي دي فكرة عندك دي چي دي فكرة ورگري هر فكرة كباش سرسريما و امجي سيستمك هبت سيستمي واتشيا اولا بريقا همي تشتا دي قناعت بوياري كريمة جي چيبت اهتمام بدنا فئات عمري ناشئة شبابا جلي جاوه خوب دن يعني جاوه خوب او یه ناشه بزانت کو فرقاوی یه بازنینه بس قدم فرقاهی وسط چاوه خوب دنه دا او بوی اثبات بید کو امشیاری کرد بیانی خلاص حتی تجاوه خدا ناشه او شبابا
و بری و گاویشم گفت قاد بجار یا سر فرق گلک شد کرد خب واستینت خاصتا او شخصی فرق به گاوی ای که اندام نادی بچت سردانه که بتا دف مدرب ناشئان و رئیس نادی بید فرقی گلک های دعمک ها معنویه بیوی ناشئی دزانت کوه متابعت کرد کو او یاری کرد چه بد او راهنر پتر خوز احمد داد پتر شول کرد پتر يعني همي تشتا بوي ياري كري ناشئو شباب ده او ناشئو شباب وفريق دوی سر كمن دا اوه حادثه که صدا کودی او یاری کرد باور کرد هم یاری کرد بیانی خلاص زور بله بینن هجا خوشتبی بیریدی درگه پیوندی های تفکرم بویه که هر بارزه که ویتن پیوندی مبکت سبارت بابتی ام دی برسوی سردین از ناخوده کابتن بجار مامستاد بشیتن ویا بیتن هوا سیستمک هبیتن و سیستمک بیتنش دست پیکه که دست پیکت که هبونم بجین هندک گنجا بیتن هندک سنیلا بیتن دست پیاری کرنه ها بیته کرن و خوب بینن یاری کرن هوا تشتکی وصا و که هم بجین ستافه که نی هاتا دانن هوا برنامه که و صحیح که هین السرچن پیتا و ناش آبیتا دان راستی كنا بجم أخفنا سيدان عمد كما صد الصديق ودرس بالي راس بجيتن هر فريقك فريق عجباله بيت شبابه بيت ناشئه بيت أكيد فريقتي محتاج فريق دينا ما تبلانا مدى إن شاء الله يعني كنا بجن كان بلانا كان يعني سنة كم يموت بجم يعني احتمال بيجا ما فريق الشباب هاي وما فريق ناشئه جي هاي كوب كنا بجن بهميش يعني تخوب همدين كو دعم وبكين كو هر هكا صالة كنا بمسيل عباب سر بخل بمفخرش أنا زي ما راست يعني مك كورت يعني اكيد هكذا قوي مثلا جارة سيدنا احمد قلتي هكذا قوي ام اهتمامي قالك بودين احتمال او شيانات خوب تركات يعني بتر حفاظ بخوب كات او دزانت كجاره كدي بيت اساسي او دجاره كي بيت كنا بدي بيشتوك شولي بي احتمال بيت شولي صبي بيت يعني خدان كرناوي خزاناوي عائلاوي يعني من يعني وقتها شو بيت شولي بي بل يعني فان شاء الله ابيش فكنا بجنا ابيش بلانا مدى ان شاء الله بحركه هر شكل كي بيتن فريقت خوي شباب وناشاب چه شکلی بدین ان شاء الله هكونا بجن بو استاد بلند زورترين هكونا بجن زورترين هكو بجن جاوي بوات بينك كوب زيدرين وقت بملعب بسر بس ان شاء الله كان مجار يانا دوك يا ورزشي بشكداري ام بيجين اد الدخول داكر خوله عراقي وخوله هريمه كردستاني افا چه السرياري كدي چت كد بارگرانیه که سرچینا کد کو پتر واسطیانک پتر نه آرامیک به دیار بیت یعنی ایک یاری کرد دخولا دا بشکدار بیتن اما چل آست یاری زانی کرد خودی اكيد او تقريبا الشيء بجمت يعني خاصه دو دوريات كي يعني فات شارت 13 روجا تقريبا ما 4 لاعب كرن 4 لاعب كرن ما دوش وال بغنا كرن وفيجا بيجي مثلا خلك هميد زونيتن سفرت ما يعني هميد طياره او دجي ساعه من المطار او دجي يعني زياده تعدي بديك السله عبيد كثر بلا اكيد يعني بيت الزحمه يعني سحكت جلجه سحكي خطيته اصابه لزيدت بان مثلا ارهاق بلاعب زيد تشيد بيتين او لاعبين او فيجا بسركتين فريق ما تقريبا عشان بجمت الدوري العراقي حكومه فيجا او فريقه ما كوش لعبه عرب محترف ما باقش كين عشان بجمت 19 لاعب شون يعني 19 لاعب فريقك كامله تو فريقك 19 كامل تو يعني زياده جالك بزحمته بتسر هندي راجي أسحست كم يعني بيجي خلقك بزونيتن يعني جمهور بزونيتن كو يعني هكونا بيجن أول لعبة كردن حس كم مثلا ضغطك السروانة بيتن كو بيجتن هلعبوا بيتا بيش لازم فايدة بيدن يعني بل يعني تقريبا الشيء بيجمعته أو ضغط السلة عبي هاي فيجا فيجا لك بزحمته شنكو دوريات كاتن وش بيش تنجي بدي نجي أم دوري كردستاني أمية إيكينا يعني أوجي جهدك زيادة سلا عبي كده شو كشيء حفاظ بيجي أوجي باريزي بلنا فإن شاء الله كنا بجن إن شاء الله بهميش عند خوفه والجال مدرب داوينه بس في فترة ده تقريبا شيء بجمع تهيبة كدي دي دوري عراقي تهجيل مبا شو لعبة ما بيت الجلاب شو هشتي شار بلا بجد في فترة ده أحسن ما لبشين بل إن شاء الله بكون بين بدانة كبيت راحة كبيت بلعبة زوجة أنصت بحثي ويا رزانا كر أوين بياني أوين هاطين لادان سرچه بنما افیاری زانه هات نلادان اوید بیانی چند بساناهی بو محرمال درسته یا انگری بسته گل هوا هیا و یا سایه و دی فیویچن دی اب زحمت بیدن نخیر عقد و معقد همی بيقى في عقد وعديت وهميت ولدت ما درستن بله بس هرجي كنت زفرتن سر وضع ما مالي راستي بله يعني افشيانات ما هندي تنسات كنا اوجي هكوتيتن مثلا لاعب عرب محترف جنوي كي يلعب باريس جري مثلا حق وحقوق خد فيتن مثلا
هر هندی تو بیجی افرو صبح فتره کادی دید او نشتن دید اداره برده اداره بری من راست تقریبا صح کره کو نشتن ابي پاره بده تجبر في و داره سر دید فتره کا استی ابدی چه فتره انتقال چه بو لاعب هاتن دخوس کردن برا گوتی با فتره کا محدده يجيبوا لاعبي با هكا هن مثلا نشن با ابديت ما ام حس كان استغناء ما بدنا ما ام تشين بو نادي دي كان سيرفي شكلي وانا وصح بله تو بیجی ام وکویانا دهوک ناوگرینه و یاری زانم بیانی بله خودی شلا مثلا یاری بیانی نم اوجی هر تد زفریتن چه سر لعبه تکونا بجن یاری بارزگه وقت سر و بلا بخودیار کتن بلا بنادی و بو اداره بو مدربی بلا همی بخودیار کتن کو اصلاح بگی زیرا کم اس حقیقت يعني هكونا بجن في جمهوريش خرازيد كان وانا تجد باشتينم والله بلا خسر ما فرض كتن والله اكلع بعربنا عينا بيني اكلع ببياننا عينا بيني بس هكا مديت مثلا جمهورجي مشكله جمهورجي حق سيده يعني نتيجه تدفتا يعني جمهور بشكل مشكله نتيجه تدفتا مثلا شو مثلا يكو بيجي نادي دوك بختكي صال دو زي بطل دوري العراق بقابت مركزيات اخيره بيتنا نوديه بيتن او جناي نادرسته يعني مجسر درجه بيجم يعني ان شاء الله هر بيتن سرديسا هر من تسل لاعب كرد سرشيانت لاعب كرد بله يعني درجه وکیل يعني بيجين فيغاوي وكو ام بيجين خاندنگه كي ما بو فكر هر کسی شیان هبن سروا بنمایا يعني او فيغاوي ديل دفع و هيتا ورگرتن في حال حاضر ده بله ان شاء الله ده تا ورگرتن هر کسی که کوهین زانن اوشنه ما مستطاع گرنجینه که مثلا کار ام معانات تاندی ده ام جمهور حمید زان بله وكي ديجي از رأيات ما هكا ام محتاجة حتى تشار لعبة جيبين بالله بس نبي تشار بيجي فرخية كله بس واتشار لعبات افصال تشار لعبينا محاولة بتصالة قديم كسي صالة قديم كدو هر تشتي تبر خده مصلحة نادي دا مصلحة جمهوري دا عالم جي همي از بيجم رأيامنا هكا ام محتاجة حتى تشار لعبة جيبين قصيرينينا يعني شال عباد صالقة دي دوري عراق دينا بس تشتكي ديبكا أفجداف من وسيتك بو كاش بجاري از بيجم لجناك بلا تشيكات ما كان صاحل دهو كهن يت وكي بيجن استفاده اللي بيتديتن بله صح كتك كاشيانت واقعا جا لجناك بلا هر روشتا دو ملعبات صح كتك ياري كارت باشت هن يد باش حتى بنيوية جسمي عقلي قدمي بلا نهده كشواجي بو صالة قادم بيقاوه اللي بجرين بو صالة قادم ودقل وياري كرا وسحكني او جدي حصاك ياري كرا بيانش مفكر بل کافتن بجار یاریگر السر چه به نمات هیتا ورگرتن یعنی ام دی بجین اوه دست پیکه که بویانا دهو که ام دی دست بیاریگر ورگرتن که این کما مصلات بجیدن لجنه بچیتم گرید بس اف لجنه یعنی ام بجین هکر هاتو دانایان ندانا جی طبیعی ام پید وین ابرو که سر چه اساس دی هیتا ورگرتن یاریگر همون من دید لعباویا باشه دی ورگرم یان هندک تشتین دی ام بجین برهنه دیا بیتن او تشتهی سروی بین ام بجین تطبیق کرن پاشی از دی ورگرم خودی راستی احتمالا به پرسیاری سیده نعمش مشتر صار فتح المدربي قال من راستی چیزا تدریب نکنه بس حسب يعني مثلا خاصة لعب قدمه إذا سحكي مثلا بنيوي بله يادوي أخلاقي يعني راستي مو چه بسیارش تنکر گوتن برینو که گوتن من خونه دید یا بس گوتن سیدیه که دابن دا بجنوه باشه ادرسته داره تورگرتن واد گوتن نخير والله تزاني از ديال كوي بجارينا يعني سيدي إنا أسخوي موجود حتى كوك تمالي قلت أفضل بن هبعينا لف مو قلت هو بجا أزبيجم ورخصات كوك بجاري وكي أزبيجم لجناك نهمك همي كذبت لا عب ياري كربت ياري كركي ديرين بت أو لجناك وكي برخد تياركي ياري كريتي ياري جايدا بزامت كاف ياري كرت چتكت چپا صادت وكي كاف بجاري بوتي أولي أخلاق وفجاشيني هره بنياد جسمي سحكي عقلي ميداني سحكي كاري كاردائي ثقافة صاحبة تعامل ديال ياري كرت حوالي افتشتحنيت هاي سر واب نمايا ياري كري اختيار كان او جاز بجم هكذا ها اختيار كان شوادها سيبو نادي دوك بين
او جي وكي بيشن فايدة كي ما زندگی هيدا ناديدو زور جان مامۆستا بێژن بەرینۆکە وەرزشوانên دێرینên پارێزگەها دهووکێ هاتبوونەش بیرکردن یعنی پشتگوهڤەها بێتن هەر ئەگەرێکی نەزانم جەنابێتە چه پرۆژەیەک هەیە بۆ وەیەکی ئەف وەرزشوانên دێرین وەکو شارەزا وەکو شیرەتکار بێنەدانانت گەل جەنابێ هەوە گەل یاریگەرە بۆ وەیەکی هەم دەست پێکیان بێژین قەدرگرتنێک بیت بووە یا دوێژی ئەس ئیسیفادەی وەکو یاریزان وەکو کاپتن وەکو تیمە ئەم بێژین یانێ هەمی بگشتی دەستەکە کارگەری مەفای ئەشخی برە و هەزر و بیر و بوچونین بی بێنەوەگرتن تشتێکی وسط پرۆژەدا هەیە خودی انشالله من اكون بجم فخر وشانازي از بيدم هكو روجا مثلا دي مباراه بالعبامه بو مدي سيدان احمد بيري بو محاضر بو دنيا كتينا من اكون بجم مجي تشلات بس چند روجا جديده من اكون بجم بينات جهماي طنجه از دي اكون بجم دخازه که الاول ورزش خو ديرين هميل دوكي كم احتمال بشامل دوكي هكا بشامل سيميل زاخو هم یا پیک ورنی خورینو بک هما اكون بجم میوانداریه که پیروز باید کم بلکو ایکودو ببینن گله جال احتمالا به هندگانو که 5-6 ساله که ایکودو ندیدین واسه با ایکودو ببینم و هر وسا از بین مثلا هاتنامه بنادی دم بیته هر پیشنیاره که هبی طرف دی که بیتن یکونا بجن اکید او که ایلش ما چطور زانن چه شکل بیتن یعنی مثلا هاتنا لعبه هاتنا يعني شو اللي إداري أكيد أوش ما چطور زانن و إن شاء الله هكونا بجن أمدد برهب بين هر نس حتى قلب كان هكونا بجن قطابيت وينا وسرسرم بن سرجاوي من مستاهين ام بيجين وكو ورزشوانين ديرين چونكو ما بسيارش ماموسای كر اوه كفت برسينگي جنابته بلکو برينو كب هر شيوه كي بيتن ديراتي اك چه ببو هر سببه كي بيتن ام نزانين هوا وكو ورزشوان ديرين تو وكو ام بيجين سنبولك ورزشید نف پارزگه ها دو که دا برچا بیته و حوالا دوست و برادرین خو هوا چه پینگاوک هیا کو پشتوانی بن بویانا دوک چون کویانا میا پارزگه ها میا براید منه و همی کسی ام بیجین ام ایکین هوا کو ورزشوان ديرين تشتكي وصحيح كو هر بي برام برشي بيت بي هر تشتك بيتن اميد قال هوا دا چونكو معنوي قالك از بيجم هندك جهادا قالك باشترش مادي طبعا زاني دقابي ام محتاجي دعم معنوينا از خود بيجم ودي بيجم همي برادرت خويت كو ابشم وكي بيجن ضغطي لكم تأثيري لكم ايش ونعمل از خودی چون بلا نبیجنش از خود مستعدم چون من فريق ناشئان شبابا بباغم حتى متقدمة من تشتي هيدي بو بيجن تاريخها من خلط ورزش داشت شيم 2 ساعة بو باغ ديشم ساعة كبري تمريني نيف ساعة دي باغم وازي ممنون افنا كو از ديشم بو هندي كو دا عالم من ياستنا ابا هاري كاريكا بو كارگيرياني و کارگریام همی ورزشوانن و از بیشم که هر یاری که ورزشوان دیرین ارکه که سر ملیوی او جیشتی پالاتی ملی خوب دتبن نه ایلا بتا مدرب آن بتا ایتاری نه چیه بیره بس راست البر تدریب تو 2 دقیقه بو باغ و پشتی خلاص من تمرینه افتا تشتگی هنده نادیه افتا او ناش او شباب بر خدای تو هاتی نعمت بد احمد بد محمد بد اكوهات شو توجيه دانه دي زانت بيتا بدانا كهي كيف اداريش دي كيف اداريش وقت توت حملة سر ملت وراك دي كيف واجيه ديجا از بيجم اركي مهمني ورزجوان الديرينه يعني تدريباتها دوسي خوب تنه چن برخدني اللي راستن كلمات بباخن كو اف ورزشه قبول شد زۆر چۆن ئیسیفادە لێ بێدەوەرگرتن مە پەیوەندیەکە ئەم دەوەرگرین باوەرم کاک عەلیت گەلمە کاک عەلی ئێوار باش ئێوار باشتر سەسلەیمە زۆر سوپاسکارم کە باڕێز بەڵێ دەستخۆشی هاتم بۆ بێ بەرنامەی هەیبەت ئەلزۆریانە دەستگەوەرچی سپێنە بەتەن کوام هەمی ئەبرۆ ڕۆستی خەمباریم بۆ یانە دۆک بۆ کەپیا بێ ڕەوشێدا بۆ ئەو باشە دارایان قتیدا در باست بتن اوش لایکی دی باجی هکم بینو برای خودنا یانا دوک خلا عراق در طیبتی کوی رانه یاریزان دوی کردن کوکرن باجی را دوگنه
هستی نبتن گرنگی های کوک کردن من دل تشتاکی بیشم تایبت و سروکیانا دوگ پراستیجی ایکش آریشت هر سرکی و یتمازون که ابرو یا نظمت داد بورن دیبینی دما یاریزانک اتخوناغا پیگه هشت یا هدسون اتخوناغا لاوان دا دیبینی آسته که باش پیشگشت کبن دما گهشت آسته هنده آسی گشته هنده که پشتن آسته که ایجار مازن پیشگش بگتن او یاریزانه ده هدت پیش گوه اخسته یعنی آریشو هر یسرکی یاریزانه من نهاتی دا اوه که دما که تا اونا پیگه هشتن آوی که پشت آسته که باش پیشگش بگتن هدت پیش گوه اخستن اشلای یانت نقل پرانتیجی اوجی اگر اگه سرکی یا ما اگر اگه سرکی باش وظفین آسته یاریزانی اصناغا یانت نقل کردستانه دا اصلی که خواستم که جناب سروکیان دوگ اگه خالی برچه باید بگیرتم که اوش ایکش خالی تر نباش اتناف یانت مده هیا بله زور سپاس بو جنابی تا کاک علی ما مستعد تشتكي هو صديتيا بري ام بيجين كو ياريزان الدست بيكيتيتي خو واستاندي وي گهشتيا پلين باش كو يارين گلكين باشو بهز بكتن گل خدان هزا ياري بكتن پشتينگي بيتا پشگوه بها بيتن خودي اكيد اب تشتي وصاي راستا بشتي مشكله ماجي ام بهدين هم بيچه راستي ام بو بيانيات مرينا هم راستي كنا باش نشتغل رياضه بركي ام بيانيات مرينا ناس بس اسوعد الدم بريكاك علي ان شاء الله يعني او تشتي ان شاء الله دف منامينتن هر ياري كي بيتن كم مستوى بيتن فرصه كي بدينا دو فرصه دينا بس فرصه دينا حتى طبعا بيجي هر ديسات من زغرتن شوله اذا هي تدريبيه الا يعني كنا بيتن رزاوانا بيتن كوي بدنا ان شاء الله تاكيد كما هر لعبه كده كنا باش نفخر وشان زي والجرم كوي كي بوجر دو كي بدنا كي جهه كي لعبه كي بياني بگريت زور جان ما مستا وقت که دم بشین سردمین بری ورزشوانین بری هم بشین یا نوکی ما مستا نعمتی حاضره بحثی کسی دینا کن بلکو موچه کی کیم گری بستکا کیم پاره کی ها همان رمزی بویان نبوشی کار کریه بویانا دهوگ بو ورزشی کار کریه تدبینی ابرو که پشتی هبونا بهای زانین دهوگین کرد ده همان رول بینن هكر پاره نبید جی ظروفه که بسری مهمی عاطی ام دی خول البرگین تدبینی ابرو که افیاری زانت نافیانا دهوگ دا درستد به اكيد خودي يعني اكيد تشتكي وصل ديار بيتن كو مثلا خلك كي بيقى بسات كي بس كو كوريت باريس غير ده كي باريس قاعد هو كمان احتمال او دين يعني از خود بجمت يعني بشتي من بوست ورقت يعني دو برادرت من اصنبت وانا درم هركي مبلغك بما ديار كل قطع بعد يعني دوج دربيد يعني بما ديار قطع مبلغك قطع اساس كم تو مثلا بو هكو دوجن بو ادارات يعني اساس كم يعني سوباسي والجرم قالك ما مش هو اكيد يعني بيجا بيكون نيكش بداية ما هر کسی که بینی سکته کو باجری کورل باجری بیت کن ایله دعمه کا باش تبیتن و راستی يعني مش بيتنا كم يعني ديسا جناب باريزجر يعني راستی وعد داينا کو دیف شانت خو ان شاء الله ابي هر ابدي او ابو کو اس حسنا كم کو لعبه او جي نكو يعني بيجي الى لعبه بياني نبيتن او بيجيتن جارا سيدنا احمد قلتي دو حتى سي مشكله خليك بيتا بيش دهوك يابا يعني راستي قلتي امدت مليارات صرف كين امت مليارات صرفت كين افصال دي صاله باشتر خلاص دي صار خلاص بدين ساكينه ما تشنينا شي لعبنا ما ينبل هر دي سد جارا قديش بلاد دست بكينا فان شاء الله يعني وكي جناب فارس جريجي دعم مريكات بشكل ان شاء الله تكون بجن زوج ما بيونديا كايدا وارجي موسى كاك احمد ايوار باش کاک احمد اگر فرموی حاله باشم سرچاوید من زور سپاس فرمو باشم را زور سپاس کرم که کاک احمد اراده نامیوانی دادیم زور سپاس بوده از حد کم یاری دا و سیده بیاری کرد دو گرگن هر اوه بو کاک احمد باشم زور سپاس بو جنابت بو چونین مجی هر اون ما مستان عمد دو چواد بینید وقتی که دن بجین یرمکی جنابت به پارایان کیم پارایان حتی تشتیت خوف فروتینه گرک اون بجین گود نکه خلکت بجیتن یه دوکی کاک نعمدی تشتیت خوشی فروتینه بس بخمد چه گو ام بجین ورزش باجی روی ورزشخانه باجی روی به شکداریت خورا دبکن یاریت خود درست بکن
تبيجي أفرو كما أو مروف هنا أو نمونة مروفين وكي كوين وكي جنابها وكو كاركري همان رول ببين نفا تزاني کاج بلبلوی وقتی راسته مروفی پارد بری که مروفی ده هبان نبان عادی بود بل ظروف ولی هاتن و ما ولی کرنشی ما بخو هر سیانت ما اربیل و دو گذاخو ولیاری کری کر افروکو ایلا پاره بگن بل وقتا کی تدید بالبغدا چون یاری کرا مزایده نادی دو سر اربیل سر زاخود کر زاخود سر دو کر اگه ولی کر یاری کر علمت از جل هنده ما یاری کره ما حدک هبید بس کاش بجاجی وی حدی يعني نه همه به پاره ای بید به پاره نه فتره که های افرو قیران ام همیت قیرانه دا یاری که جی اویده ناکد بس اویده نه دریج بید یاری که جی هنده که تاین احتمال های عائله های او عائله مصدر رزقیه لازمه تشتکی بدنی لازمه يعني نشتی بری که ویگاوی اصلا بری که عیبو یبجن به تپانیت کرد ویگاوی عیالت تپانیت کرد ویگاوی عیالت تپانیت کرد این مصدر رزقیه لازمه تشتکی حتی چنه اکرامیه که جار دنی دا یاری کرد اولا احساس بکرد که عیالوی نامی تبرسی وکی دیجی از جل هنده نه هنده وکی بیشن الحایل اداره کرد چی که ظروف آد زاند موظفت ما همی عالم ها و کردستان ها همی قیران ها دی بلا سر میشی بید قیران یا دریش نبید قصدام نبید یاری که شولوی اوه مصدر رزقی اوه لازمه تشتکی زور جان ام دیوی پیوندی جیور گیم اوستا کاک مشیر کرم کرد الو ایوار باش باشتر زور سپاس زور سپاس بو برنامه ده ممنونی تینه بخیراتنا هر دو میوانید برشی بکن زور سپاس بجنابی تفرمو کاک مشیر لفتی که جی بیرز بایا کاپتن بجاوید کم با پوست سرکاتی ها یا ندهو کیا ورزشی زور سپاس میجی بسیار هنش هر دو میوانا فرمو بله بسیار من هایتیش تنبجاری او من درید وکی ما قولی بی دمیهات هل بجارتن بو پوست سرکاتیه وكو نقولي هو لسه احبوره هاي بو كانت موي هاي بكوبي بله ما تديت وكان حاجه كانت يونا دوك وحاجه كانت ورزش دوك ام حد كابتن جربو كان صاله كميني تو هرسند خو هكر انتخابات كرنجي ام حاجه كانت وي بين دمي يوريكر ونو كان حاجه كانت وينا دمي بيسرو كيوني ومن باوره من باور اشتغال نوی دی جمهور پتره بیانا ما برم خوشی و چیدو دی برف باشی و چیدو بجا هی بیداری بمینید وقت سروکیانی بو بندکی کلک دریش زور آن هم میپرحوجون و دی پشتغون بین دستی تخوش هر افا بو کاک مشیر؟ بله اره والله بسیاره قادی جیتیم بسیاره قادی جی های شکاک نحمتی بله ما مستنعمات توق ورزشان ديرين الفرصات هوك تشو تو يوري كارد نيت كوربيني خلياني كرهان ويوري كارد وقت بجنية غير زمان دستش يعني بردا بپاره حتی بگاوه یاری کرد نه یاری کنو من باوره میکرومیه که گشته یاری کرد هر چند یاری کرد که مجین عنی مصدر رزق وانا یسر پاپاپی بله زور سپاس بوده کاک مشیر ما مستشتکی و صحیح که جنابتا هم بجین بو وقت که دمکی هاد بیتا دانا نخير تشتي وصانينا يوجد يما ومؤقتة وكانت عادة حتى بس انتخابات بينجرن بس انتخابات اوش اتحاد عراقي تحديد كده كان اتحاد عراقي دس بكت نعمل بله هربصا السوباسيا كوك مشيدي كم كوابرو كوصا كوب خم وخيار يعني وصا تبون مصاب ديومات كي تبون بيجا بوصا مثلا بيجمن مشجع تبون طبانات بيجا بالنسبة إن شاء الله أكون بيجتن بهميش يعني تخو بهمي چه شکلی بیتن دی خدمت یا خوک یا پاشین که یا نه که ان شاء الله به هر شکلی که بیتن از دی خدمت دادم چه شکلی بیتن و بس مجید خاصه کاش
كاك مشيري وجمهور دوكي هي اكيد في جمهور لعب 12 ملعب ده خازويت كم كو هر لعبه كبيته كرن هر جمع بيته كرن از ده خازوات كم كو حاضر ببن بلكو بيتا هندرك بلعبه كو هكونا بيجن في مستوى في دي بچكي هكونا بيجن باش تلب كان ان شاء الله هبونا ياري كره 12 بشيوكي گلكي مازنن بيجين مشجعي پشتواني چند اگرنگه زور جرينجا يعني اشياء بجمتا بوتشي مرود بيشتي لاعب 12 اكيد هكو بالعرض زعما بريفيكس يعني راستي هكو تدو تحت كي فريقاتها كتيبه جل جامعيتي فريقه كاتيا ساكي تشجيع جمهوري بخلك جمهوري ساكي التي فريق اخو ايش خسارته يعني فازه بل يعني راستي يعني هاتنا جمهوري بما هكونا بجن ابديك سرنكيه بما كجارا قديوا ملعب خود وقت خود جارا قديوا چاو دي جمهور هي چاو ام دي شين وكين كو ايدي خيزان بين يعني جالك جها دبين خيزان تاطين جنكا زاروكا كچكا كوركا دان عمره حتى دي يعني همي تخين عمرات تعداد بيني چاو ام دي وكين هن اري ام پارا جوار نگرين اري ام چبوب كين يعني جهه وا خوش كين سيبري بو چي كين پاراستنش بفرو باران و هوا و اواتشتم چبوب كين كو دخل بوسايته ام بيجين دفمه صحكه ياريه ما پشتواني ياريه بيدن خودي اكيد نتيجه دوري خو گلكي هي نتيجة دوري خو جالكي مثلا تبيني فريقات المستوى كي باشا فريقات منافسات كتن فريقات مثلا سحت كي مرحلة دمائي كذا كده دوري مثلا أكيد يعني جمهور حس كتن بيته بيج بس هر ديسا أشيم بيج متاجي كده كشوا شتن كو جمهوري كو هوسا خوفا جري دي أو جديد سات ميتن سر أركما إدارة نادي دوك وسر أركيل عبا بارا بتر مثلا سحكته هكونا مش الجهة رزمندية وابيتن والجهة نتيجة يعني الجهة بدل نتيجة وابيتن أكيد جمهور ديجرا جت بيشتن منه. أصلا نعمت دست بکیشی بود مروف نشید ویگا فی ام بیشین مقارنا یاری کرین خوب کرد چون که ام بیشین وقت بید ویتن حتی کتو بلکو سال بید وید حتی کتو بشی بیشی والا اوی ام بیشین وای یاری کرا روله که لی کاک مشیر بیشتن تو چند جرازی کرد کرد که بو کاک مشیری دیار کرد بابا بلکول دست بکی بینری من ابوه بلی کرد کاک مشیر و گلک دی خمخورت نادی دهوکن و اسوسات بینم آخر نتنی يعني فيت زانت تشتكي بزانت كان دي جارك دي محتاجي بيانم بينان از وی باوره افياري كرت في قافي كاك مشيري ديتو من ديتين يعني ارككي مازن سرملتوا وورد في ظروفي دا تو دو دورياك ونتيجة توصا وياري كرت ياري دا كمرو وخدت حماساوي وما ولي جيد وش ميجم بيجي هر یاری کرده که کرد بو حماسه و بو قوته و بو غیرته درجه اولیه از وصا یاری کرده دو بینم جافدانه که بس جافدانه که لب کن دی گلک و گلکت باش من و سال بو ساله یاری کرده ما دی بنایت کرد دی بیان اینامی از بومیاری کرد ام بیشین تایفین تحقیقات ما مستحنی ها کاری کو صاحبی پشتوانی هم رو بکرد باور بکرد رو دبی تیاری کرد یعنی کافتن بشار بو چی بو کافتن یه دبی جنابه ته بوینا پشتوانی لیکریه کافتن بشار بیشن گوتن اتیتا گوتن بیشن او ویا بامبری ویگا ویجه بسیاره گهان با جنابه ته بیشن او رکلامین کو السر در دورن یاری گهتینه نویسان و تینا بالاف کرن بیشن دهاتی و گلکه خلکه کوید بیجیدن بیشن یاری تیت بیتیت اپریتا برن یاری گر بیتین اپریتا برن یعنی کار گلک بیتیتا کرن و بیشن ندیاره او بیشن دهاتا جنابه دا چه بیشی چند راسته چه بیوتیتن خود راستی او لا بجمت دهات يعني دهاتك بيبتن بس نفي شكلي او خلقك ويهزر شركه البلد تو به حقيقه يعني راستي وك نادي مؤسسه يعني جالك فريق ببدغير داينام فريقك يعني تاني الجمعي مثلا ما قدم هاي مساله هاي ما تنسى هاي ما طايره هاي ما كره يعني الفريق همي تا موظفته انت تنسى يعني جالك زيد يعني زيد خلقك بس و یاری کرد بین اویت ویری دا او 11 نکا چندن بس وابتنید بین یعنی اویت پشتارا بین نابینین کو بلکو 5-6 جار که هندی کاری بودید نخیر کاری بودید کردن و او دهات بو يعني تتن بنادي يعني مقابل چه تشتینین راستي يعني بناوي هزر نکتن که مثلا او دائما صحت کنه فريقات التجنبي ومجدمي نوي كيوانا موجودة الشركات التجارية والماليات أفيد ما نو تصالنا نو في حجمنا مالنا
ما مستا دمین بورید ام بیجین هندک یاری هاد بونه راوستاندم اگر نبونا کیم پاره ام بیجین وکو باسکت بوله و گلک یاری اندی جناب ده چند حوال ده چند خمیلی خوی کو اف و بنه کار درستایی برای بچی تکر خو نه هند جیبن یعنی کمتر جیبن وقتی که هم بیشین دیگلک وقتی تکر نبلا ایک بیتکرن بس مرم پیچه درگه و نه هی تکردن ام افا بلکو خالا لوازیه سیده یعنی وقتی از بینم بیشنی والا ما افیاریه بس کرد چنکو ما پارینه بلکو افا خالا لوازیه دف مرو بی نخیر راستی او هكونا بجمتا اوجي هاللي صاد زفريتن قيرنا دار اكيد بلا يعني بو خلي يعني ديار بيتن بو همين يعني باش نيجي بلا مجبير نكنجي مثلا نكابي ام نادي دوك ام بين صلاة بطل دورية عراقي ممثلة يعني اكيد يعني صباي هر جارك قيرنا ما داري بسريتن جارك دي زفري لبا شالاكي خو هميا وك سلا وك طايره وك تنسا وك ساحه ميدان وك بايسيكل يعني همي لعبه خو ان شاء الله دي جارك دي زفرينا ما مستان عمد بردوامی دانب ام بیشین چالاکین بری بس سیستم که بیتا گورین هزرین نیتر هبن استشاره بسپوره هبیتن ام بیشین که وکو پینگا وقت بینی ده چند وقتن ورزشوان یعنی ام بیشین حجی کاری ورزشی پتر کتن زانی از قو وصاد بینم ورزش آیا محتاجی وام رو بین کدام خیبرانه همی بواری دا چه سلبه چه قدمه چه پایرمه اوه ایکیاد و گاوا تو وکی بیشن استشاره خو وام رو واب جایی اسنابش وقت همی درستن و همی آور گره سخته یا باش کرده بیت ور گره و اف یاری کره و اف ورزشوان دیرین از بیشم کفنه کاری داد گل اداره وگاوی بیاب سرکفتی بید صده چینکو کارگل به وگاوی میشوله که کلی ازانو میچن زحمت ها بری میچن دادیدی و میچن خوشیش یادید اکید چه بینه بیده تو زحمت بیده خوشیش بینی یاری کرمه حتی وگاوی از وسط بینم تیت باور که حتی دیو پیجی از چون ناشه آشا بابا منه گفت سید اما بود چه ده خود زحمت هست ما یاری کرد بیانی حتی وگاوی یعنی نینه یاری کرمه ناشه من بسیار آجه بله و از چون مگوند آمنه بسیار آجه کری یعنی برادر گرمن از هکو چون فریقه که بین ایله ایکی گیره بسیار آجه کم کاتبو چی باور که از خود نادی دوی گره گاره بگیره زیروانیه بگیره که من تو لعبه که باشید بوچی التزام ناکهی مدرب مثلا گازن داشته کرد سید اما بود چه دیکن دستوای لعبه که بیانی اینه یعنی هیچتا بجا از برچت بیجم که بجا ارکت سرملیوی زحمت لازمه بی ناشی تیب گهینه باوریه بو بیند که او ایدی خلاص یاری کرد بیان افرشی جاراتا گوتی حمله که ورزشوان دیری که بجاری گوتی بیشتر افشوله هوه و از ویگافت بیش مکاد بجاری آن دیری هر یاری گرده ورزشوان دیری تو واجبه که ده وکی بخشین چد بکرد اوی نکرد خوب بخشی بکرد اوی نکرد اوی خوشی نوید نادیشی نوید بله آنستا بجاره پلا ام بجین خولا پلا نیا با عراق دا تو چندی پیوی کدیانا دهوک سرکفتنی دست بینی ده خود راستی ام ویگا به المرکزیه فارق هدفه بله و المرکزی دوی نقطه کش ما فرق عنه که بله بيجيب لي مركز شرطة وما تشار كنت بجن تشار لعبة مين بلد مجال لعبة كمان كنت بي كودي ام باشتر بين ان شاء الله كنا بجن بي بين ان شاء الله بي ما بين بي كنا بجهود فالا بجهود هي تدريبيه ما وهم يا ان شاء الله وبجمهور هكون بجن يا سركي هاتنا جمهوري ان شاء الله هاتنا جمهوري بملعب يعني دخازمه سركي ابا كجاره قديمه ملعب كنا بيتهندرك بلعبي ان شاء الله دت بسر کمین به مرحله نه ما استاد چه بشی تو بینی کو امن بشین توی پیوی کو چنه پلاکادیا باشتر از وصل بینم چون پشتفان گلکه حتی فیگا پشتفان گلکه کاپتن تجاری بود لعبه 12 از گل هنده ما صد بس نزانی از وصل بینم یعنی افصال خوب بگیرد بس خوب بگیرد دوری ممتاز دوری عراقی نه تاخاری از بیجم اینجا زکا گلک آمازنه سالکا دیدی کار خود که اکید داره آنیه تشتینی بوده اینو تو لازمه تشتینی بینه هر وگاوه اف اداره جی
با احتراماتی بو کافتن بجا بس حاضر هم حاضر دی بحثی که اوش دیشت یا دی بری بین نه والله ما نفت ما جارتا بودی سیستم کبت بله سیستم کبت دیار بد افرو بیشن والله یانا دو گلک و گلک پیتوان پیتای تتب شبابا و جحیلا و ایدیاری کرد بیانی یعنی بتت تشتک میشکی یاری کری دا که خوب واستنگید او گاوا یاری کری ما جحیل و یه بکفتی کتت عقلی دا باور که خطواتت مازنده هافت بو پیش کفته زور جانه اوستا رول راگهاندنی تو چاود بینی ات پیش و برنا ورزشه ده یعنی راگهاندن چپ کتن دی بو ورزشا باجی ری ورزشا ولاتی وی دی باج بیدن و چاو راگهاندن خود وی ام بیجین خالدا بیندن خودی بجمت دوره که اساسیه خاصة رقان دوره که اساسیه بزیترین وقت مشکلت لاعبی و مشکلتی دارید گهین تخلق بزیترین وقت و بزیترین و هكونا بجن خلقك هكونا بجن سحكة إعلام هذين هشم بجمته يعني أركيك سركيك وإعلام دوري خوب ببينيت پشتوان تینه إن شاء الله یانا دوک پشتوان یانا دوکین پشتوان کورین باشیر دوکینه ان شاء الله اونستان همه دائما دیمایی که بچید حقیقت منو دیوانه و رابم لدائما برف دیمایی که بچیدن هکر جنابته پیوکا دیمایی که هبیته و تو چه بیجی از دیجم کامده گاوه چند پشتوانیا ناش و شبابا کریه اعلام بلا پتر کرد و كنت بگاوه ناشه محتاج هنده دعم معنوية كدين التدريبات دركتي داف شباب اشتمال خوي داف دعية هاطي او دعم جلك ابو جاس غيرت بيجم هر اعلامية هر مصورة حكى روزي چنه اما لقطات هندك دريخ جيت ناشئ ياري كره بارس برخودت كاميرا بخته بين سر اويدي افجي دعمك جلك یا معنویه بو یاری کری و از هیوید کم برنامه جتا نبتا ساعت بتا 3 ساعت و هر روزا جاره کیدت نه ایده بلکو خالا لوازیامه بوده گوتی های به جاره که حقیقتا سردم هوالدم راستی برادر این وکی هوا کو زور برای زویری بن کو هم بشین خدمت بکین کافتن بجار هکر جنابته پی و کادیمه هایی که بیتن چه بو ورزش وانا بی چه بو پشتوانا بی چه بو یاری کره 12 بیتن ولی تکون ها بجن سپاسیات کم کابرو که خواستن سپاسی جنابتت کم کابرو که بو برنامج هذا شلای سرکفتی بیتن سپاسی سیدان احمد کم کو ویگاوی هکون ها بجن خلال برنامجی دامی هکون ها بجن گله تشت با گوجه گرتن و ان شاء الله داخازابیت کم و همی حوالت خود کم و همی مدرب مت کم و همی ورزش جوانی دیرین کم کو درگه همه نادی وکیریه کو هر کسی که بیتن متتن هکون ها بجیتن نصحت کلمه کرد پیشینیار کلمه کرد کو ان شاء الله هکون ها بجن گو خوب دینه اوجی هر زبری داغو سرکفتن نادی ما بیت نادی دو بیتون و گله زور سپاس بو جناب هوا این میوان بونگل من رونشتنت گل هوا جه سرفرازی و سر بلندیه زور سپاس دوباره زور سپاس بله بینرین هجا خوشتوی و چندی هم گشت ندیمه که خلق ابروکه یا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان هیویا منوه امشیابین پیچ خدمت هوای این هجا و برس بکن تا اموهین و خلق کادیافی برنامه جیر چاودیری خدای مازن دابن بخاطره